Shubor nakaslem jong unongsan Hima. UMLA Kamalsan Ram constituency uba HM Shangpliang. Ulakan tu yakin nong yo jingmentoy nakatanat ri jingri jong kasor kar jella. Bagi day ban Kheiñ kor yakimar ba yo e. Namar kini ki Khun Sñiang ken ai jingmentoy lada pilari la sumar bha. Ya kini ki kentien uba HM Shangpliang. Ulakren ha ka jingalang sam Khun Sñiang syakin reus pangut kinong yo jingmentoy ki bahap Kamalsan Ram constituency. Kabalalong menta kasngi Kamalsan Ram ha kaba uba sanbor shulai ubede umentri ketanat ri jingri kasor kar jella ulalong kumukongsan. Ngakwa ban tertib akwa dobi ba kani kakam natakasi kadai kaburam kabadai bandit si ba sanbor shulai ibalong di minister badan buram jauh ka AHNBT department. Bakaladan kawai kasi ba ila phone yung ayong ba ngadun ka manikado iti ban hanggang ilayo ban perbet ba yung manwanhi dalade ban sam yaki Khun Sñiang yamda ki beneficiary yamda ki nong sangsnong jong kani ka konsumensi duni nalakili yung kumakat no sa kanno po kanno spa yung day spa yung sun spa siya rin nakakindit siya ba yung hado sun spa mo ki beneficiary bansam Khun Sñiang badjiyos mo haga ni katan dun tenga kelip niya yung day kan sun spa na po yung kisiyang ay sa sun spa yun katagawang kemensim jong ni rirang ba jongi upalong minister jong kani department kilaban mudul ba kapisa kabawan na central government kabawan ra nakakti jongi direct nantay na Delhi kani kapisa basami ng Sñiang kadang poy katsan krol na ka National Livestock Mission. Kadang ka program wal kikot ka National Livestock Mission. Tehagani ka program nantay na Delhi kilabata ba day ban sam iki Khun Sñiang haman ki tliwing kanang ba kini kiparlok jumi kibasang hakinong hendong kibadok kibonggang kino kiway kilat ban imja lan ban kamay lembagi ni Khun Sñiang kinyo ban penhe penroy ni Khun Sñiang bat nangka hinsa di ini Sñiang ban kamay pisay lagi kini Khun Sñiang balabo hantay hinsa shim bat nisublo ba kini Khun Sñiang kikot ki Hampshire kamot kini Khun Sñiang bora na sabar bat kini Khun Sñiang hapo nyo penay kini he kisan bat kilala bandi hayo bat utaw we Sñiang undala hadin nyo penay unum dunay karpo hajar kata kalong kador hayo Menagi ni Khun Sñiang ngicu IAFI Hynrei somhak sumari kini Khun Sñiang bakin kamay Jakpoh FI balembagi ni Khun Sñiang tinyo ban pelit skuli ki Khun ban kamay gaji hanying hasen adaka papilit bela kumakani kanjungi kaba syuslap lai benai saunai ke syuslap njuyo yangan uno gaji kamay kini Khun Sñiang kini kilat la kilenti yang ada jongti bakin imja hakum kini por iso kemen sisa bana galian sarkar ha de dipeti kwi jong ibaksan bot sulai niya snow kung gani ka skim kabanwan ha gani ka tanjungi bakani kalau kasien kamanungkong ya minister udan buram
ba inwan sam ya kini Khun Sñiang ba ila jet ya kini ke Sñiang juni ya ka constituency juni ba yong an lit knang sa musungam ba ngakwa ban sam hi dele ini so ban ai kulay ta juni top ba Lese insabang bapai sa minister bayong kenamban bon kiwi scheme bahapo kani kan National Livestock Mission kanangwan sa artusan klur katuka bathagata ansadon kajing sam ikiblang ansadon kajing sam ikisier bat punta terter hilawan mudur imajir snow naga veterinary department baraskata banong badan kum data scheme Hynrei kajing yalam jong ne rurba Nila i ti scheme nga ti baper banwan sini. Nia snow ba anda wan kita kiblang ro adu sam demi kiblang na IT kisiar adu siswa tili Sñiang pe kamot kalalong sisa katabuk siar yani baro kinorep jadi baro kibadok babinyo etalat ban kamay ban imja yang kakayeng na sanjopi ngidap da gini sokmen sisa Hynrei tang gawai kekentian ngan suban kubalaong iramba sinong bagani kecing ai kecing ai pi hoot borwar gijuong kamar bayo kibukin ko Hynrei ngak kentu iti bakini kimar di wapiyo kire kimar jigim soba wat numle tomet iki Sumariki, by the kini ban aja, ya kerja iki, the kini ki Khun Sñiang iban perim yafi, barladah sisa, kinang ban roy ban ri kini, nagoy kapor kini ki Khun Sñiang, kinang roy, kinang kha, teplanang hi dalage bakuno, bapindang penyai, ya kata ke business, lembah kini ki Khun Sñiang ban pi pinyok.